rombongan konten kreator, para kontainer sudah hadir di sini. Ada Om Gon, mantap, weh, luar biasa. Kontainer Toraja. Luar biasa. Ada Om Malan, ada Om Gon, ada Lukas Doko, ada mantap. Benny Om Ben. Tabe dan sangka nate tondok pakapa kukua simang kama tongkonan layu tau raka para sama kati kandungi waran tongkonan layu seke lanuan nakan diri lampur lai pertama te laki patutum rampak dolo te
nalalanta karampuan to bilang na kota lupulon do wilayada kalura to 66 na sirkambane lan nalili tanah toraya lepong ang bulan ng kanamatari kalo na melo de tu bala ka juku kemetambare ko dumay bisa metabare ko ko na kay talang baru di pamadaku te taulallantang taulang. Jadi yang pertama terumbo sama itu dako laki dengan pangulira sangka akan balakan duku latihan tereke umar napasi kalau napasi tete maniki susu sangka natan diri lambung panguliran na to dipuna tumuane to na ditulak untuk nabone to na dilangda senda na bonga Tenopa namanda ang pumimpong na tondo binti sa paminanang na pangleon talagang niyan din ang talayto kan walang mo. Nayan ito tuniyang na lalutot ng solanas ang nanipabendan kemay aluk si kualitang sangka si tiyak kayo lumi. Apa ko nalang sangka narapo solo kini po kita maada ang bobe di bolo inang tontong na dirunun ng bulo dada di tete malam. Ini apa ini? Masus ito. Bombardiro ini. Bilang jatuh terlalu banyak nanti hilang tentanya. Iya. Top ini kan. Ini top mantap top. Omgon. Oke, Omgon top. Oke. Oke. Pokoknya semangat mengudara. Oke, baik. Iya. Luar biasa bukan bagaimana Oke. Kareba ini, Omgon? Kareba. Oke, Omala. Kabar baik. Halo, Sangala TV. Saudara saya ini sering ketemu di lokasi, Oke. sering lihat kontennya, Ah, luar biasa. Tetap pertahankan, saudara. Sudah. Kapan pulang ke Milan? Besok. kalau ini Besok Sangala pagi. TV ya. Oke, baik. Ini pahalang apa? Kalau yang di sebelah Pastri. itu Sesing TV. Ya, Toraja Barat. Mana Sesing TV? Oke, baik. Toraja Barat, guys. Oke, Omar. Iya. Omar TV. Oke. Nana mau beli Toraja Barat. Iya. Oke, barber patapin. Oke. Oke, baik. Oke, ada beautiful di sini. Banyak yang beautiful. Iya, guys. Umpit. Wah, luar biasa, bosku. Mantap. Sama-sama orang Sangala. Oke. Ini meja apa ini? Sangala TV. Oke, baik. Luar biasa. Kopi dulu, Pit. Oke, silakan. Bebas, Iya. cara bebas ya. Oke. Pit, makan dulu, Pit. Oke, bosku. Makan dulu. Malah saya suruh cek, saya bilang kalau Oke, menaik. saya udah kirimkan gaya saya dengan Weh. Bagaimana Yudit? Tetangga dari Sangala. Oke, baik. Ketemu di Tamparan di. Iya. Luar biasa. Halo Om Pit, Oke. sehat selalu Om Pit. bilang kalau si tamu na Oke, opik anak kuah. Sip. Tidak apa misalnya kan kita kata ngopi-ngopi, malah pisan tahu bro. Tapi siapa ada yang pertemuan sama mana? Tahu tuh. Iya.
Oke, ada kayak yang manis-manis. Banyak. Ada yang dingin-dingin. Ada. Ada juga yang pahit-pahit. Oh, kayak pahit-pahit ada lihat. Oke, baik. Ada juga yang manis-manis. Ada yang bening-bening juga. Ada yang bening-bening. Ada yang bening-bening. Dingin-dingin juga. Hmm. Ada semua. Dingin-dingin, panas-panas. Ya. Ada pemerasan. Ada apa sonte? Acar. Wih. Ada telur. Ada sambal kerape. Ada apa ini? Ya, ada konro. Ada konro. Ada es. Buah. Itu yang dingin-dingin. Yang dingin, Be. Mulai dari yang dingin sampai panas. Ada kabir. Ada di bawah. Di bawah. Di bawah ada. Oke, baik. Dari apa? Tok Kaluku ya? Apa Mi? Iya. Dari Tok Kaluku Catering. Catering. Oke, luar biasa. Berapa porsi ini? 200 per hari. Oke. Itu baik. Halo Sanggala TV. Oke, baik. Bagaimana, Bro? Kali bisa ketemu lagi. Bagaimana alang-alang? Nah, ini yang punya alang-alang sebagian di sana ini. Iya, ya. Oke. Alang ulung ini. Iya. Ya. Oke, mantap. Ujung jembatan alang-alang. Bubun datu lante tangana tondoko di tandeada. Saruran tang mati lante kalina pangaleon di salisangka. Bubun datuna inde daurara asyoso. Saruran tang matina inde daura yang mengkala atiku. Galang rapaana tondo. Mila mga maselong adon Inde wa ibu tuli batu sakya omori tanah biri wenna pong tulang panang sakya na pong talumpatane. maselong adon dili na mi awan po. Iya. Ia tondo na timba bulana simbolo maning lante tagana tondo ko nende na siya ko lumpa na lokol rara lante kalay na pangaleon di tande ada di salisangka. Tondo di timba tondo pono. Nenek di siyo, nenek lempat. Di timba di siyo di pataman kuring galang di dalam buso belawan di sumpung ma'alana-lana. Abidna pong melatau. Di kodenau paana susi pangandu ure dena. Tento hubungan lupa-lupa na. Oke. Di palolong mi pada di sere di pamatam mi di sangkiri iya pedam pinna boyo iya temmeran na sakiara petamba kamalupuran. Ada to gaya ni ballerina cappuccina eh. Anda di palolong di palolong di may mulana padang di palapa di kale to may lupa na para sakiara kamalu dindi di nayak katonto situntunan tua. Nenek si tande paraya. Lantai Allah mata patulah lantai kulla atabe masa. Tatutong murasi dan berreket tanah salong bukto daya osokan kaitan lutang kena pitulang. Ito ka konten du kato para ano le. Pegak ibu pegakan na. Kaitan lutang paneterang isa rampak lata bawah rampo. Tongkol.
lebih pilih dasar itu ibu-ibu anu pegang gamak konten yang untuk layani. Memang menakutkan lah. Iya. Kumarasa di patulu-tulu mamma daote Iya, Le. Alakan sudah di parore to matindo daote Inan di padorro misa Tuni tenong buku ada di surah Bingkirin dan lindo dan ulawang parlena Allah Kamampalan na inde da orang asus Jangan, enggak boleh. Tapi tinggal na inde da Sudah di atas. Kalang rapaan lembang Tuli paturu-turu to mamma di popen nulusau di popen tak dulu rekyo tumpu buntun na karua mamma isaringan di garan Bindo bulan inde bati kagoyak te Mario Bawa foto kamera. Ana, berdiri kok foto sama. Sayang namu inde dao kan Oke, lapak saya lembang take foto. Oke, baik. Mata Ya. karena aku kemuranika Oh. gombak di susai Ya. Apa nakua karena inde dao Nah, rara mantap. bisa naik inde dao kalang rep rapak lembang Oi. Karena aku memulang di ibu dete ibu gila lain Demo aku kaiku lumingka unola pahlawangan Kuda aku kinal nolalangku suku beramai soku mak bala Teno kinal nolalangku mak pangku karau bau bokong karoengku Bilang na male mo akong pokinal no kadan na puwang pulang banang misara to tumang parara atah Male situru parentas suruga Kumua Pak Bung Nieri Telino Inan sangat tumuri Dauri suruga Pak Tondo Kamarendeng Inan tontong masel ako Tinda inan tatolotongan toba tengta kumua Apa tadi tulang rika langit Ladi mana naira kabatara Kita tetor rotolino to kombong mentau mata talang turanan lagi buang Aw bela belaran lapangala ape kayuan na Dengka tahu tangan awani, tangan bisik di pini-pini. Kematian manusia bagaikan langit tak dapat ditopang. Manusia adalah bambu pilihan Tuhan dan hutan tebangannya. Adakah di antara sesama manusia yang tidak dikena gerimis? Orang bangsawan dikena gerimis, para hamba basah koyuk di bawah hujan. Tabe, lagu kita teman dapat nariatan non teme baru di Pamadatu. Halo. Mantap. Maka lima anak binti na sanalan tali kurang temay osokal lantang taula adik kaisungan to mata ka susadan na ampulen bang. Igwa kamarasan mukala apa jadi murada pada lu pada pak panangan tabe tiram bang mani dua kali bang mani parayan ta. Langan na dito ni gulayan isa ka maratun tanaw te tong kurang kadari kelan dilangi kalau ipadan tiang makarin ta ide depan itu di sana ro depan dompa ulelean. Tanda kasihna temay katong kurang ta. Pada rampak kukomita dengan lomi pada yang maya-maya kukong sulit pak perangimi lakon gini pertama tuka tetama sorot pemeran tenan tenba kaduk sentaram pak mata kupang asal lupin di katong konanta kupang bisa samin pangin di kamar tinanta lakoin do tinanta lima puang na muli itu tumang para yang betul katong konan kamar tinanta keluarga Papa Andi dia may pasang mende ram potongkon mempatumali lakoram sileba Katongkonan kabarintinan na nenek Luki lan may sangala tokesan ram potongkon may patumali lako Luki sola ina Katongkonan kabarintinan na pongyonal Jomi Maroke ram potongkon may patumali lako Mama Luki Katongkonan kabarintinan na ponguweni Jomi Surako ram potongkon may patumali lako Mama Luki Katongkonan kamarintinan na pong arin yung may Makassar ram potongkon may patumali lako Mama Luki katongkonan kamarintinan na pong Oriana yung may Batam ram potongkon may patumali lako Mama Luki katongkonan kamarintinan na pong Tristan yung may Rantepo ram potongkon may patumali lako Mama Luki katongkonan kamarintinan na Pak Aryan yung may Batam ram potongkon may patumali lako Mama Luki Katongkonan kamarintinan na ni Arian yung isang ala atau kesan ram potongkon ng patumali lako nenek Mama Luki
Katungkonan pemerintahan na pumujoys lamay kaya sangala rampotong kami patumali lagu mamaluki katungkonan pemerintahan na negeri lamay makulak sangala katungkonan pemerintahan na mama Adam damay ratitemo katungkonan pemerintahan na nene reski lamay makulak sangal tokesan mito na to may patumali lagu siya mama naluki katungkonan pemerintahan na keluarga almarhum Nek Pasorong damay guruk tina rampong pakasal ulang rin nararamakaban tutun palintin tani sa rin na bukutang si Pedera rampong ituan katungkonan kamarintinan nabati almarhum Andong Batu Takkuan domeran detayo rampotong kon mawai mata tutun metua katungkonan kamarintinan na Pak Darius ini taparan rampotong kon Tumindun tutumeng patumali lako sandi torini. Katungkonan kamarintinan na Pak Darius jolo taparan ramputong kon mawi mata tutum kaboro lako dedi. Katungkonan kamarintinan na Persatuan Pelaut Rante Tayo dome Rante Tayo rampotong kon mempatumali lako Sutikno Torindi Lebon. Katungkonan kamarintinan na Bapak Senni jong mebalepe rampotong kon mempatumali lagu nenek Jenri kendenan katungkonan kamarintinan na Papa Elda ini taparan rampotong kon mempatumali lagu Pak Lura taparan katungkonan kamarintinan na Jumadi domeran tetayo rampotong kon mempatumali lagu anak Pasapang Lewang katungkonan kamarintinan na Papa Elda lamay parang lamay tungkonan lain seke rampotong kon mata tutun kaboro lako Papa Sinalewang katungkonan kamarintinan na Papa Enda damay seke rampong mempatumali lako Dedi katungkonan kamarintinan na Papa Enda damay seke rampong mempatumali lako Alan katungkonan kamarintinan na Nek Sunde sambali mebebase pakasale ulang rin nararamang kamang palintin tali sa rin na bukutang si Bederang rampo metua katungkonan kamarintinan na Papa Valen Jome Papua may patumali lako Papa Sina katungkonan kamarintinan na Papa Arjun lan may sakala rampo may patumali lako Papa Sina katungkonan kamarintinan na Papa Naila sakala may patumali lako Papa Sina katungkonan kamarintinan na Papa Tian lan may sakala rampo tongkon may patumali lako Papa Sina katungkonan kamarintinan na Papa Excel yung merampong rampotongkon mempatumali lako Papa Sila katungkonan kamarintinan na Mama Lintin lan may samala mempatumali tutun kaboro lako Papa Sila katungkonan kamarintinan na Yeri samala rampotongkon mempatumali lako Papa Sila katungkonan kamarintinan na Papa Ita yung may karre rampotongkon mempatumali lako Papa Sila katungkonan kamarintinan na Papa Sendri lan nesangala rampotongkon may patumali lako Papa Sila katungkonan kamarintinan na keluarga Puskesmas Rante Tayo Rante Tayo rampotongkon may patumali lako Lura Tapalan Batu Sandi Torindi katungkonan kamarintinan na Kenso Papa Kenso Rante Tayo rampotongkon may patumali lako Lura Tapalan Batu Sandi Torindi katungkonan kamarintinan na Bati almarhum Papa Bruno Romerante Tayo rampo may patumali lago Bati almarhum Papa Ida katungkonan kamarintinan na Bati almarhum Papa Bruno Romerante Tayo rampo tungkon may patumali lago Bati almarhum Papa Ransi katungkonan kamarintinan na Bati almarhum Papa Bruno Romerante Tayo rampo tongkon 4 mepatumali lago Legi katungkonan kamarintinan na Bruno Salata waktu Bapak Kalensi Romerante Tayo rampo tongkon mepatumali lago Lesi Torindi Batu ini katungkonan kamarintinan na Papa Arun Salata Romerante Tayo rampo tongkon mepatumali lago Sutikno Lewa katungkonan kamarintinan na Papa Arun Salata Romerante Tayo rampo tongkon mepatumali lago Lesi Batu Desi Torindi katungkonan kamarintinan na Ronald Salata Romerante Tayo rampo mepatumali tutun kaboro lago
Suti Motori di Lewang Kalukuran Kabahikinan Nare Bakti Mahat Nayoy Ramai Makare Rampoko Bepermali Laku Suti Motori di Lewang Kalukuran Kabahikinan Na Dr. Agus Mesa Lambe Lok Mai Parangiri Rapo Pasal Marene Naramkaman Paditita Sering Naruku Praksidere Narampung Tua Kalukuran Kabahikinan Nampa Mersi Namisek etapan mempat maliku berkawal olah ulur atapan bangsa di ini katungkunan kamarintinan na Bapak Nesi Namisek etapan mempat rumah itu berkawal olah Bapak Sila katungkunan kamarintinan na Bapak Nesi Namisek etapan mempat maliku berkawal olah Deni Batu Desi ini katungkunan kamarintinan na Anti Namisek etapan mempat rumah itu berkawal olah Sila katungkunan kamarintinan na Bapak Denis Domitiluran mempat mali itu berkawal olah anak tomate katungkunan kamarintinan na Bapak Denis Domitiluran mempat mali itu berkawal olah Bapak Narante katungkunan kamarintinan na Bapak Rikard Diomeradanan mempat mali olah Bapak Kiran Bak Sola Bapak Alam katungkunan kamarintinan na Guru MT Swart Yomai Firlandia Rampolokon Memparmali Lago Sutikno Torini Lewang katungkunan kamarintinan na konten kreator Toraya Famili Memparmali Lago Limbang Lewang na katungkunan na Haji Nur Almasya Lok Mesudu Entrekam mempermali Lago Muhammad Gusti katungkunan kamarintinan David Sakun Joming Batam mempermali itu berkawal olah Sutikno Torini Lewang katungkunan kamarintinan Bapak Rikard Jong Meradanan mempermali olah Bapak Sila katungkunan kamarintinan Bapak Rikard mempermali Jong Meradanan mempermali olah Deni katungkunan kamarintinan Bapak Rikard Jong Meradanan mempermali itu terkawal Lago Deni Masyang sambul sangarara mitibayan tamalan teran teka lua mabong baluangan pak gantian gula mitibali dan tamalan teran dung kalonaran kinai sison datolan mantere gamaragan dan sison otore ketemesa kabumbong napomatan natang kiaka dan natanan talang nenek laku kalem itu napomakan dapat tanam bisaran no 10 alat to makalimpinan panikuan laku tondon to batang ni kapayan kayanan nate mahalon napasusi moya salun nabati itin moya lalang kalong nawario kita nai sekisah budaya tak palambi nama nimpa tang pakaratun na tang palambi tang dianggai tang mubu tang ditungkanan Kipa orang sanggup karena kaborokan nak alupati kulea sapati karena bisara memas. Makamannya manisi salah suka nalago kalemi manimpak manisilin kaborong nalago tondon tobatang mi. Dan dia manikah nanti bembeng nak bisara tilengko pabisakan to pante. Tang siluk dukatonan ni manisa ngarara mitang siumpu rara imanite mai pak gantianan bulami. Si dolondian si tengkang salah sabu imani salah gente imani din dia manika na tiba imbinga bisa ratiling ko pamisakan to pande ang kitang manda mo makbala kolotang binti mo makulang bupena anatang makasa moria na lakotar kesyoso kita binti mo pantaran na lakotar kutong dingki mentuara kalako kaleme mak palidang kalako tondon to batang mi kita ndai syakisang kamu te pantaran nakan ne batang pangloloan torang kaina to maluangan batu bating me to masindung karangan pasir ruami to tontong mak pasipatu tanah to ada mak pasirun duka tonan to pura duka komi untung puran te kalua to duka komi sumisang tandung kalonaran pasipatu tanah ika tongkonan ta pasidunduk katonan ni kamanan ngenanta dia nasi tiroto yang rara ditawatu ada nasi pemanta mambil lomba di sio pada
tuara orang lampuang talu sang buah banang dau puang tirindu patoko do masungga dato palulungan do maru palusuna do masaroko batuna dau mak tampak pelolena dau maru palusuna tontong mi dipentiongan ni sukaran nanu namanda di pelalundun ni sangka pak salinanna iya tontong lonte to lambang ki do kuli na panang kalua bintil lam dia kenton norong ki do lulungan nalipu sanda kasalle anta masak ke mairi marudindin tuo sanda papaku lako pasan nanti kota nalo tapaku lako kulak taran delma karapua mi tongkol ma pakatana baten nompo betua sundun tondon to batang mi katutunan mi tema para dapena unisu makarimma diong mo kiti mga maabulo sa kalampa roko mo kirande maaw tang kebuku kiti mga bono kureso mga kisaran delempan ma pole paraya dako panadako sulit yung manon tapi balik kita dulu kata pada kita ini pala puak nakulam butarun mototumam pararakta rampo salama tudun masake naria kaborok na puak mobayong kono tua komi pasak esolanasa pokararan komi paraya kosong komi tuo na puak ada puak disara totumam pararak Satu dua. Kakang kulinggi, kakangku bapak naleri, sola adingku bapak nakiran, sola kamu mintu anak otomate, suluk anak otomate, tabe, dekomi, bilang na lalangan di belakang ke rapa ilang lantang ke rombongan maafin pitu. Ya ini kami nah di pertama ke rombongan maafin pitu. Ta si mana-mana nih pada gua tuh ladon di belakang. Kau tentu din sama konsep ini kakangku adingku. Lah sakam dari kisah nasab. Iya. di koka rombongan mapenan dalam mete baru di pamadatu ki poindo na ki puambe na mintu sulu ki tontong me katabe roko bakpa bulan narante kalua mesi maroko paranta kandaurena teinde tandung kalonaran anggan nate mai to di foto di ngilua ba panalem mangalando samara pentutuan na koli rara toranindo toranambe mintu sulu mumpasaka kalena latihan tenta malar rombongan ma pempitu kumarar tamalante baru mendipa madatu lo pasangka kalena kapak misaran kasanginan kasih turusanna PKK lingkungan base inde base tapara kapak misaran kasanginanna posian dulansia asparagus inde base tapara
kapamisaran kasanginana Pak Kamayan Posyandu Lansia Butusion Tombang Taparan Siambenalia Solasang Siturusanna Domelentenan Basse Taparan Siambenalia Solasang Siturusanna Domelentenan Basse Taparan Siambenalia Solasang Siturusanna Domelentenan Basse Taparan Siambena Yuki Solasang Siturusanna Kami Buntuelo Buatan Lulolo Sendona Opan Solasang Siturusanna Damai Seke Taparan Sendona Opan Solasang Siturusanna Damai Seke Taparan Siambena Delita Solasang Siturusanna Domai Papua Sendona Murni Solasang Siturusanna Domai Randana Siambena Pani Solasang Siturusanna Domai Randana Siambena Pani Solasang Siturusanna Domai Randana Siambena Pani Solasang Siturusanna Domai Randana Sendona Pang Solasang Siturusanna Damai Seke Tapar Makariman komiti puendo kipu ambil mintu suluk solanasang Tona ulang tetiang mali tona perenden nirendenan kaborok Laku marar kata marang te kalua latu masin tamatan nung kalonaran nung pati tembongin de baru ko di pamadan Yo mohon maaf, dako pakaman yang foto-foto cok, rombongan latama, abe, mohon maaf, dako pak dako, ya, tidak menutup kehormatan. Donaria kada turut bisa sambunganna. Donalon di mamma busso bulanna titontok. Nenek ditimba tanga tore ni sio mengguriringina. Anna tontomo di po tangkian su di pote tangan lindo saraka. Kebendan ni ada anak pote di bolong ketunan nangis sangka anak kabotoan kulo. Lakong makalima na anggan natin na ituriang na tonaria kadarapak bisara misa bungan na tompong mo kami saran ilante tondoko di tande ada dari pasang kutuk bande painan
unang karamparayan na temay dandang palelean na to di ponene. Sa huranto na riya kadarapa, igente pekakana telembang. Iya misa-misa baine ranggay na, dodo pare-pare nangka, bida pas sasaran tuyo, baine melo painan na. Makalima na laku angkat nate may kaya naton kapasarapan nate pamalion. Laku angkat nate may to tiumba jo me pira-pira ba panalembang to dolo open tutuan lipu sanda kasal. Oke, tututong sahur. Laku makalima nate may to tiumba damay ulun saluka. Todong lo pantari sana katimbaran na kalikwa maboba. Todi umba alam may lili na padang dibuatan nuloro di gente sama palilir na padang diangin-angin. Iya pa padang di gente pesumang bande amboran di samayay padang di keso. Dahil na nene ito di ponene siya taki apasi. Rampo na perenden di ulara na ramang kambar renden mulaan na daliyang bati. Pagkapanala ko hanggang na temay ko tiumba adio may padang dinilean uran to dio padang di Papua di gente padang untang bukuyanan sangga makampan karampuan na temay tumale mak karandang kalua anna sude dio may nati balik sambali may magasa-gasa rundun na turuk lamba belwa kana laku angkat na temay to tiumba jo me pira-pira bak panalembang pakapana to tiumba alam may te tangana tondo ko todol ko pangtarisan na lamay te pali surara na te pangalion lili na te padang ditaparan di gente padang natara na kasang pulo dogo na sang pulo talo penanyan na umpel lalundun ni to konalay no seke sampai para ya to di tua na to si ulang arara to si deken leng-leng rokok te balaran nampak dia te rangkaian tuit na pote di bolong umpama kamarian na aluna rampanang kapak umpamintin tondon sarina sangka pasti situka pakapan na temay ulang arara na rarama kamban rende bulan na bubutang si piaderan rampung tongkon ni aloleko na inde daw indok masok kang te daw bande batang makariman inde daw nenek takamali hei naria kada turu isara misa bunganna anna di gente genteran rara asioso mengkalatiku ponto lola komba kaluana lembang sampak parayana lalangang kisitamu mali inde anak-anak komong gayang teme bingsu na tampararak makalima na temelek tubarak na polo kaindi na si tangke temay kapurang pangan na to di ponene pelambaran bolun na to di potomatua makalima na teme sang lulunan tol male mati lo bang luaran pisidi si mampalem pesang piakampi na tutupa meka meka indok meka siluk lako batang di kaleta miran de pala imas solanasang mitari may angga mairi di kodak dan kak nali pang parayan nadak na soyang sumanga na belan nadik ka inde daw indok te daw nenek kaborok memboko olam melak tamas solanasang
jalan. Halo Cipan Cini. Pergi mandi ya? Sendiri kah? Dari Rudi. Acara ketemu. Sudah makan? Ah, sudah. Hah? Sudah. Iyalah. Sabi lang ko kakak ko linggi anak adingku nakiran anak adingku Bapak Leri mali po kami may satu tabi satu pamanite satu nih nama kapatid ni malimati kutandeng ko po nalatapatong bari te jono lukaleta jono lantang solanasang patabe mali po kami may satu satu bang tabe Milana latapama Oh, dari Belajen. koli-koli Oh, aku pakai kacamata aku pakai. SMA Belajen. Belajen dari lantang taula Guru Belajen. keluarga Nurtani dari mama aku dek ketinggalan mambala akan duku Hai. ta sumbung api pudukna ini lagi ya tanteku yang paling cantik. tokonan layuk seket tau purapi Kalau ini dari bule. Iya. Bule. rendan bisaranna Toraga pala sama katitan piwaran ilan tekangna di tamparan
namin nindo semen nambe menggaronto ada nasalung kuyaluk tepatira sangka ilarate kalua pananda bisara ilarate tanu kalonara tabe iya dah 2 menit siambe na apa ya tinggi tabe nah adianakku Pak Lurah Kaparan Sandi Torini Depok Komisi 1 Garong to una namo Rinding Rarabuku Tete Amani Umpuran Kaboro Tudi Pengkulay Nadi Patutun Situru Maklalam Nada Natarana Kialu Ya tualuk la dirundunan aluk na tende dao kakaindo ko bertara Pak Leba Telepon aku. Tapi masih kasih kita sama. Ya, saya cukup sudah kemana langan, ya kita betul betul coba. Umur aku kan bisa bukan itu. Bisa bukan itu, bisa bukan. Memang apa di pasir itu betul betul banyak. Betamba nomor orang ko anak kiesan male po kami roko lantang nomor 7 dempa nenek untang baiko ya
Yo, anak kisah, malah po kami may kami kusulan kami rokok. Iya. Lendo kapuaran unta matoto ayatan de kapatongan anta kumpo karanda ngapali surara na sukarana rumah buang umpo bintin niatan de ada na tandiri lampun na di pasiono marampa di pasite temala inde patiran sangka rabak lembang pokomi makan koni rara pokomi lambarung di pamadatu ilante lantang tau lagi belana lakene pamoliran sangka nalang ambalakan dukum lain deke pananda bisa nalangan telempo bumaran lau salugurake sangka nate tontok lau nembongo mata sakulan inde patiran pananda bisa napang leo jadi langan mo kami kari lalang bumi Allah kari laka bidung-bidunan mo namarasan di tete patiran sangka mandat diembe sembangan pananda bisara Magkakit di kumban na. Kumban na rin. Kapag nomor si dito sa gesa. Nomor si. Ada ka? Ano? Okay. Kurang lebih. Ikutan ng kumban na rin sa hindi pit bago kita ng asa. Di ba yung bayar yung dito na ko kero. Lupa kamu kumpin dan lupa. Aduh, nih itu bayar itu ano itu ya. Ako naman kapis sampai ya. Sumpu dah kote. Kenarate kalau kok.
Ah, kita pinado tu pun itu konsep mi kuah. Ni ada kok to kemang ki kubung ka do to na beberapa pasti itu. Ate era saturi lama sa ibang ana. Namambela duka kulalang ko. Ah, nala kubung ka bang ari ako. Lakutan dia kulan to patu tu ni tulu terong di tempo. Aku buka bang. Anu tadi Pak Lurah. Oh, napa mo na foto ke? Salah-salah dapat. Yung konse lote ko may sada bang modo. Lah, salah-salah konsep bisa kena na. Ori kuarente mo jo patri. Ya ora. Itu tiang tera gimana? Tapi dakar pikirul ini tidak boleh tidak. Jadi makbul. Ini kayak banget. Pada saat ini nanti dia. Wah, jelas. Artinya lah kami tak sambung aja konsep. Kalau bisa memang hirup ya. Sabar aku kami malam kan estiro